Među izloženim radovima su i fotografije Dobojlije Mladena Miljanovića, koje su već obišle svijet, a sada su pred publikom koja je Miljanovićev rad upoznala još dok je studirao. Izložba 16. Dobojskog likovnog salona otvorena je do 1. aprila. Vodu u rijeci Bosni ne zagađuju veliki industrijski pogoni, ali je u njenom slivu, koji uključuje i rijeku Spreču i cijeli Tuzlavski bazen, lociran najveći broj stanovnika u BiH. Zbog toga voda često nema potreban kvalitet. Na području Doboja ima 2860 poljoprivrednih gazdinstava. U toku je njihova preregistracija i u posljednjih pola godine obnovu upisa obavilo je tek 350 domaćinstava. Zemljište, poslovni prostor i garaže najčešće su prodavane nekretnine grada Doboja, iako nadležni tvrde da se imovina prodaje po tržišnoj cijeni koju odredi Poreska uprava. Opozicija smatra da se imovina prodaje za bagatelu. Strahota, ovo je stvarno nezamislivo. Ovo je katastrofa svjetska. Jer to je sastav dvije matice koja je išla i sa 3 rijeke, znači išla je Usora, Bosna i Spreča. Te 3 rijeke se sastavile i ova Bosna odavde, to je nosilo, ubijalo. Teško. Nešla je voda i ko je gdje bio na kom mjestu, ako je mogao pobjeći, pobjeg, ako je nije mogao ošao ni iz Bosnu. Svega je bilo, brate. Ne daj Bože nikom. Nikom, da. Pa kad je krenulo, bio sam ovdje u stanu, u kući. Tom brzinom je išlo da nismo se mogli spasti, nismo se mogli izvući iz kuće. I onda smo, kako je krenuo nivo da raste, nešto hrane i vode sam nabacio gore na tavan i proveli smo noć na tavanu, jer je časa u čas rasla, sve ovo bilo pod vodom. Evo, možete pogledati dokle je ona granica, crna ova linija, dokle je voda bila. I nakon, sutradan u stvari, sutradan nekad poslije podne, prvi čamac je došao i izvukao sam majku tamo kroz prozor, a ja sam nakon sat vremena, sat i pol, se ja izvukao, došao je drugi čamac i ja sam ih tražio. Nakon 24 sata sam vidio svoju porodicu, sina i suprugu. Oni su bili dole u Pjeskovima, zarobljeni u stan, isto nismo mogli izaći, sam sreće taj stan nije poplavljen. Izlazimo, voda ide za nama, plavi nas i tak smo izašli, trčeći djecom. Nemam šta riječi, ne znam šta da rekli. Tuga golema. Propao. Ne može biti veća žalost. Sreća je sam što smo ostali žive, to je to. A ne znam šta bi rekao. Kako će se narod od toga oporaviti? Pa sam vidite koliko, pa nigdje trgovina ne radi, nigdje ništa nema. Sve je tu uništeno, sve je tu propašteno. Ali najgore što je sad humanitarna pomoć. Koliko će to stići do pravih ruku, pravih ljudi, to je sad pod velikim znakom pitanja. Mislim, ima nas svakakvih, ne kažem da neće, ali
On ima taj poslovni, imaju tu stan. Sreća u stan nije ulo, a poslovni totalno sjebalo sve. Totalna šteta. Ali eto, ostalo je se živo. Za sad je dobro. Nema žrtava. Živo je se. Valja ćemo zaverati. Rat je bio gori, pa smo prošli. Ovi vi stariji, za nas nije ni čudo. Djeca moje zemlja. Tuga jak. Bolje ne priča svašta. Ovaj krov je bio ravan sa vodom. Ova zgrada, prvi spratovi su poplavljeni, znači garaže. Gore prvi spratovi, vidite onu linicu tamo je bila voda. Ispred fakulteta mislim da je najniža tačka, tu je bilo više od 4 metra. A ljudi su bili solidarni, otvorili su svi stanove, pošta ima, uzimalo se kome što treba, uzimalo se pomoć, u početku nije mogla ni stizati, ništa. Nismo bili ni gladni. Živa glava. Pa svi smo zajedno, ali svako svoju muku. Šta će kad svako ima svoje? Svi mi svoje imamo, ne možemo sad, snalazimo se da nam je lakše pridoći. Pa evo, organizovali smo se drugari. Moj i ja. Sami sebi nemamo nikakvu organizaciju oko pomoći. Što se tiče gradske vlasti, to nadam se da će se oni seliti iz ovog grada, da ih više neće biti. Bolje nek da ih mi ganjamo po gradu, to bi im bilo najpametnije, da sami odu. Jel ovo ajde što su nas pustili da se podajemo, nisu imali nijednog čamca. Jel ovdje čamac 24 sata nije ušao. Nisu imali motorni čamci mogu doći. Došli mene su ljudi iz Trebinja spasiti sa motornim čamcem. Nije bilo ni ove civilne zaštite, nije bilo ništa. Kad sam izašao, nikom nije mogu prihvatiti, nikom nije mogu pomoći. Sam sam izašao s 2 kese, tamo gledao, hoću naći koga poznatog i prijatelji su me prihvatili. Ali što su nas pustili da se podajemo, što nas sad puštaju da pomremo od ove zaraze koja nam slijedi. Evo, niko nam nije još došao ovdje da rekne gdje ste, šta ste. Imate li hljeba da jedete, vodi? Još ovdje niko nije ušao da neka organizacija da je došla u ovaj Sokak.
Došla nas je velika grupa, preko 40 ljudi. Organizovali smo se sami, društvo iz grada, tu smo već 3. dan. Pomažemo koliko možemo. Organizovali smo samo par društava iz grada. Pokupili ljude, pomogli su nam dosta hidroelektrane iz Trebinja, dali su nam i alati, i prevoz, i uglavnom dnevnice, lunch pakete, pomogli nam ovdje oko smještaja. I jedna grupa je raspoređena na Dom zdravlja, druga je osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić i treća je u jednoj gimnaziji. Mi smo ovdje već 2. dan, da se ne hvalimo, ali na izmaku smo snaga. Train pretty quickly. It's going to be better because it's less likely to bridge and it can kind of... Can you wedge it too? Well, I think it'll actually lift up if we do that. Okay, water sound, water sound. Ho-ho! Hey, hey, hey. So for public service or what? Volonteru, jednom su vrata pala na stopalo, pa ako možete ovdje ispred večeraja da... Ovako trcali, pravo na rupu stao, znači samo da spušti nogu, krenuo ovako i ovaj ga Bio je spustio, gurnuo ga. Ja, gurnu ga, ovaj ode tamo u stranu srećom, znači, da je, ne daj Bože da je. Nemo me s njima bogati. Nemo je to da pričamo. Majka zove odmah, šta ti je to bilo, kuku sine, bježi, bola ne smije. Nemoj. Evo ga! Možeš ti nakon gunuti. Evo, zove vas, ja Saša, napravite što da ne dolazi. Samo napravite. Ima 30 minuta. Znači, izma stoji ljudi ovdje. Preko za mene. Sad ne stani na ekser neko. Hoš čist glavu, nek stoji. Ajde, daj. Čekaj, vidiš s njim. Ajde, evo ja. Ajde, ajde, vas, Srbi. Hoćemo na hirurgiju? Odmah ćemo na hirurgiju. Odmah, evo. Ne, to je iz moje ordinacije, ali nekad. Dobro. Svaka čast. Kako su ljudi ostali normalni u životu. I sad želim da se zahvalim svima koji pomažu i... Pardon. Ovo šta se raspričalo, ne znam, su šutci. Pa... Ne mogu ja meni naučale. Pa nema veze. Stavi ovako sam ja staricu u zgradi jedna pa ima. Evo, Ljubim, eto tako sad, evo. Jedno potpuno. Evo, odnesu ja svome mužu, on sjedi. Nema. Evo onog Slobodana uvod. Hoćeš, evo ti jednu ću ostaviti mužu. Čudo ne, čerke joj. Nisam evo zapravo. Brkića onog otišlo, ona zgrada pod bolnicom, stanovi, sve. Ja sad izbara. Išla na groblje djetetu. Nema voža, nema poravka za 10. Ma kako 10? Teška situacija, teška. Kako će se oporaviti? Ima sirotinje, neće ovo ništa. Samo ovo ćemo do bolest, vidite, niko da ima. Se preživio, ali sad se treba boriti za dalje. Jest. Dalje idemo naprijed, moramo glavu gore i naprijed. Moramo, a kako? Manja, to i bez tebe. Znamo mi svi da moramo, ali kako i šta? Kad će se angažovat, mili moj, kad smo mi potrošili za fasadu jebenu. Pa ja, mili, mi smo jebenu fasadu jebo, pa ja sine, mi smo fasadu propasli, oti pare potrošili. Pa dobro, je zna, lako je to reći da Ćošo ne ti to rekao. Ne bi sine. Samo nek smo mi živi. Evo, odakle ćeš, odakle? A ne radi se, u mene ovaj, šta će, 3 djece, ne radi ona, on, kud, šta, Reba Ljubo, šta ti je? Pitala da ti Željka ne radi, da ne, tako rekao. Odakle, ne možemo pomoći do, odakle? Bili smo sirotinja i prije, odakle sad?
smo mi opet u zemljače dobro. Ne moraš ba jeboga ti. Doće men čovjek ba jeboga ti. Evo prikočan sam, ne berem. Ej, ne moraš, doće meni ovaj prskavca ba. Ej, čuješ, ne moraš, doće mi čovjek sa cisternom čist. Neke, koga jebe? Ja. Vidiš što je solidarno. Ej, očisti odam, mili, ej, slobodno. Ja može. Zovem se Dujaković Danijel i oduševljen sam postupkom Boga što je dotjerao do boju Vinklo. To je tu, od mene. Što znači to? Pa to znači da nas je fino poravno i sad smo svi na nulu. Sad krećemo od... Sad krećemo od početka.